Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Santo. Amin. Na ang among sudan ay buwad, bahaw kanon. Oh, mangaon sila guys. Mga bata kaon na. Ngaon sa bidiri Andre kay sound. Siga sa suga be. Nangaon nami guys, mga bata. Among sudan buwad, ganay Bombay, nay Lumsito. Dili mo kaon na inday kay manam ni siya kaon kani siya. Man na. Still waiting. Ay, Bukog ha. It's one thing to get the hook in the neck. That'll be relatively easy. Then to wrench it right Bombay through lami the ano throat, that takes some force. It's okay in a book, but to do it in real life. Kau kanon oy. Yes. Kau kanon. O kaon gi ko kanon. Saw ra il na. Someone with a sweat factory. Nga akong anak, pamangkin nga akong anak, pamangkin. Guys, birthday ra ba ni Rakra kani ay birthday niya ni Sabado. Ay. ako bakse. Birthday ni Rakra kay birthday ni Rak. Ako bakse ba? Birthday sa nimo. Ni December pa may birthday nimo. Kani birthday niya ni Sabado, ngadto mes dagat. Malagat ni Mama, atos liluan. kani ice cream. Balik ka sima. Mama, balik ka sima no. Mariwan silang mama o papa ni Sabado. Kaon ba? Kaon. Of course, it could just be a Tanaw sa mig salida nga kon. Ambi dabi. Buaya. Ngongo. Ibalhin dai ni. Ikaw, gano'n. Gano'n si Papa sa'yo. Tulol ina ano eh. Dili mo higda. Na miras ay miras. Kaon miras, diri miras. Magkano? Ate. Balik sama. Patong juice ka. Nga baso, ambi duha ka buok baso. Wala mo tayo balik. Ambi ng baso. Juice si ate. Hindi kong bato. Ako nga. Hindi ako ah. Amo gamay. Ma. Ma. Gano'n. Puli na lang tagbaso ano. Iyatag na niya, iyatag niya. Ay lagi pagsugsog lagi. Bebe, arabi. Na. Wanna play psycho killer? Na. Try na nastuan. Ako yun. So is this where I'm supposed to beg for my life? Ay, matay ng kuan. Noon omig salida niya, kaon mi. Where I'm supposed to be? Among sudan buwad. Nami kay mo buwad. Oh yeah, I'm supposed to run, right? Dunggab na. Ha? Oh, now they're wandering my Ano siya? leaving me helpless. There you go, Mr. Scary Killer. I'm panicking now. Yo, kuan na siya di ay. Kuan nan. Kuan man na siya kanang funny killer kanang magkataanan ba? No, pariya mi kutsilyo. If I fake it. Oh, look at me. I'm a jet. Gross, scary, severed head. Come on, please. Do you know who I am? I'm Miss Teen. You're really giving me a headache. You got blood all over my Feeling. sweater. I hope you're going to pay for that. I will not be ignored by lightning. I'm gonna jump! Ah. Get back in there! No! What are you doing up there? Be reasonable. I can't take this job! Mga aming buwag. Teenagers anymore! Wala mi sudan guys. Wala mi lang sudan. Ka? We're getting help for you! Now we know Bobby's not dead, so who is? I don't know. Well, if the killer was in your house last night, why didn't he just kill you then? Because he's just messing with us. Don't you see? He's got us.